Malona soifua whatalwhatu I telefonu le radio Samoa mai atunu e mamao ma le Pasifika. Ua fola mai le presidente o Amerika Donald Trump wa yeise madienga I le vau Israelu ma Iran e tau fi ai ve singa mai whamoe le atu maule madienga. Ua whairoi di poti le tamai le CNN se whamtalanga ma limtanga runga le puipuinga Qatar I lo lato whaalavengi o sitasi o swainga whaonga ia upenga whana mamao a Iran sa nga I tonu rama o swainga I le beisa Amerika I Qatar. E le stasi na whaina I le o swainga a wata ua I di poti ro sa hauni lava Amerika mo sa turanga whapea e ono to e tari ane ai Iran e ala I le tauna I ane o lato o swainga I no fuanga o Amerika o lo ia lato valele. Pa mai Trump I le ripoti lea ua maariria Israelu ma Iran e tau fia o maloa whitawinga. E ui lo ia se whamtalanga mai seisi o atunu ui e lua o lo ta ue le ripoti. Ua ta ue se whamtalanga sui presidente o Amerika o J.D. Vance ua le mawhaia Iran o na fausia se au penga niukiria I equipment o lo tatoi le teminei a wa ua maea o na o lato whaaleanga ina le teleo mea. Ua whaatua Pakistan le suafo Donald Trump e te tawana ia mawaina le whaerunga tawaloa le Nobel Peace Prize o na olona sao I whainga whaaiunga ma upu whai o malo e meise I le mai o le bevesi le vau Indian Pakistan I le amatanga o le tausanga nei. Whaeroi le ripote le CNN le vivi e le whainga malo Pakistan o Trump I lana taitainga e meise le mataupu le vau New Delhi ma Islamabad le ana fesoson iei Amerika I le madienga o taatia I nei le mataupu matau fiai whetawinga. O se whamtalanga tustusia al whainga malo Pakistan o whamarino ai tūlanga uma te tawai ona tuwina lea whaelonga tawaloa I le ri presidente o Amerika. E mawhai e whainga malo ma isi au unanga e mai se fo I tangata taito tasi o na whaatu se suafa o se tangata o lo soifua po se whaalapa putonga foi I le sa iringa o le whamnieina le whaelonga lea e whaia I tausanga taitasi. Ai titi mai pe to aiba. Tangata ua whasio tia ma isi o lo manunu ai o swainga lusia whaonga ai missiles ma drones I le whaetu o Kiev I le amatanga o le vasanei ma ua whaamauria mai I stasio Minsta o le whainga malo. Pai mai le whamtaranga le Minsta le runga le social media o no fuanga au mawai tangata residential areas whale mai ma no fuanga mō ta'alonga wa afia umai lea o swainga lusia. Ma ai titi mai pe to ono whasio tia ina ua o swaia stasio whale tele I le lau mua o Kiev, ma le siria ma le tolu se fulu na mananu ai. O wha mautu mai e le Air Force a Ukraine, pe tolu se lau lima sururua drones a Lucia ma missiles se fulu ono na ngai sa o atu I le a ai o Kiev. A wali patia le BBC le whai malangane o le presidente o Ukraine o Volodymyr Zelensky I lone tona e whai atala noanga ma le paramia o le UK, Keir Starmer, o wasap sosoane le militari a UK mo Ukraine. O whaatele ina peos wa inga Lucia I a ai o Ukraine, ma wari patia fo I le whainga tau le taliane o vai ngā au a Ukraine I le os wa inga Lucia. E le o to iei nisi tala noanga wha malo o tā ua e whaatatau I le tawalea, e mai se fo I le vau Lucia ma Ukraine lava la tou, a lo whita ua ino le a waile ta I o Ukraine I se tau mawhitanga, e whai e le whonutanga le neito o whaatulanga e amata I le vai o Sanein. Mai le Pasifika, ua saunoa sa so upu mani matanga ranga le vai Papua New Zealand, e ono fesosoani le atunu I tangata Pasifika o lo I se sa e tūtutonu pe a whai e mawhai. Pai roa le Radio New Zealand, o lo I eile wa alele le Air Force New Zealand o lo o fuafua mo sa e tūtutonu, e fesosoani nisi o tangata New Zealand o lo poloka I Iran, ma Israelu, ma ua whai loa ai la ele so upu lea, o lo ngalue nei I a New Zealand, ma isi atunu o lo whai paanga, e tu whaatasi le nei fesosoani ma isi ngā yoinga mai au onanga a ofisa o le konisula. Whaero ai la ele matanga ruenga le vai whafo e tā ua le whaamawina o tangata anu o le atukuki to e laumani we e iei o lato wai a tatau o Citizen New Zealand ma a whai o lo ieni tangata mai ia tu motu I Iran po o Israelu e una ia la ia mulimuri tai whaatanunga mai le ofisa o le vai whafo pe a whai e saunga le mum pe a whaatino ia pautuanga. Ma ua whaamatu ua ne fwoi ma le numero le telefoni e whesota ia ne ai. Talamulmuli mai Papua New Guinea, ua taunu una I sumwa I fiti le paramia o Papua New Guinea o James Marape e awa iai le whonotanga na luasutonu le atu Melanisia,
le Melanesian Spearhead Group Leaders Summit po le MSG. O fiti lea te whono le tausanga nei lea whonotanga, mai au mai whaatasiai tai mea tunu Melanesia, whaatara noa mata upe pe o swingo le tau, pe whaatawa inga o puingo le tūlangi, e me se mata upu tau pulenga. Lo malanga whaatasi atu le pare mio Papua New Guinea, ma le minister wa o ngalo lato tunu o wheo kinoka, ma wata ua le Radio New Zealand o lo taltunuina e ono lo te ai fo i le pare mio Papua New Guinea, le mata upe whaatatau i whaatalanoanga ma le presidente o Farani, o Emmanuel Macron, e whaatatau i a New Caledonia, ma le FLNKS, le Kanak and Socialist National Liberation Front of New Caledonia, o stasi dea ua vea nei masui o le MSG. Ia o tala nana video Samoa mo lau whaafonga mai nei asalua, ma nuia ngā ruenga o whenga iai. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Auckland's given me so much. Now it's my turn to give back. This place matters to me. That's why I'm standing. I want to make a difference in my community, so I'm putting my name forward. I'm tired of watching from the sidelines, so I'm stepping up. Ever thought about stepping up for your community? Now's your chance to stand in the Auckland local elections. Visit voteauckland.co.nz to learn more. Le Little Feet Childcare. Te tala I le asongafua a ngā I le aso whareile mai le fitu I le tae au, a ngā I le ono I le afiafi. Maua le awanoa o le pepe whatu a whanau, a ngā I le 5 tausanga e a onga ai. E lua se fulu I tūla, e a onga I le tamaititi 3 tausanga a ngā I lunga, e a unoa ma se totongi. E mawhai o na piki lo walo I le tae au, matoi mo moli I le fale I le afiafi. Maua fua le lunch I aso uma. Talia wins quotes. Whafso ta iloa la walo I le Little Feet Childcare, Luas Fuluono, Yates Road, Mangere East. Telefoni o iwa, 255 55 luaono. O iwa, 255 55 luaono. Talofa Samoa o eni ma le whalita vale la wiloa le Oracle Autos Limited. Fia whala wilo ato mato tā vale o lo whalu mia le mato la lai Penrose e mwhaina e whilwhili mai ai. A le aiso lai sene mwhaina mato whanga ina le passport o ai inga I le leila unga luenga le leila tonga e tā lafu. Talia umai mato so se ngā luenga cash o part-time o watu ma le whamasina. Ai whamania ina le finance o le amangu atu nisi o whamanianga. Food voucher 5 selau tāla ma le refill 5 selau. Whafsota e mai eni le olu atasi o whaono. Pawhatasi lua pe te suma ni mato officer autu, fitulua tasi, fitulua 5, Grace Elf Road, Penrose. Sunga o whenga whakao elo ka wale pō maunga Max Ila. Senga o ka amilo I au kilangi. Mo koe foi mai lava I o Tara I le Tire World and Auto Limited. Le ai mau aiso skoi ngā meg ma pau ka wale. A ole me Pico City. E ngā le 5 ka lalwa yaso le kokongi. Le Tire World and Auto Limited e te mau ai ta wale ma pau tau ngofia I a New Zealand antoa. Mo fo I se ti mag wheels mo so se tu ai ngā ta wale ma le telo isi au unanga. Warren Up Fitness I le na ole se fulu tala pia I wha I lo I eina e wha afafonga le Radio Samoa I nei wha abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walang Lola Tire World and Auto Limited I le lua fitu tasi tolu o mo pau ta avale. Po le lua fitu wha tolu lua o mo le fale inisinia. Talofa Samoa. O Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaunga ngana fitu aso le vai aso. Samoa, le nuku o te nofo ai. Pe wha pe whea, na ngalo atu o I lewa ai. Samoa, o le penina, o te fia I ai. O solela, susulu mai, ma o mana tua ai.
Samoa, ole penina, ole vasa Pasifika. Tangi mai se matangi, se mamori atu ai. Oh, alo faila o Samoa, matalasi. Tangi mai se matangi, e mamori atu ai. Samoa, Patalasi. Angi mai se matangi, e mamori atu ai. No, alo faina o Samoa, Patalasi. Angi mai se matangi, e mamori atu ai. Oh, alo faina o Samoa. Takes a trolley to a jewelry store, buys a 20-karat golden ring, takes it back to Molly waiting at the door, and as he gives it to her, she begins to sing. Oh bloody, life goes on, yeah, la 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 la, life goes on. Oh bloody, life goes on, ooh yeah, la 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 la, life goes on. In a couple of years, they have built their home, sweet home, with a couple of kids running in the yard of Desmond and Molly Jones. Happy ever after in the marketplace, Desmond lets the children lend a hand. Molly stays at home and does her pretty face, and in the evening she's still swinging with the band. Oh,
bloody, oh blada, life goes on, yeah. La 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 la, life goes on. Oh bloody, oh blada, life goes on, ooh yeah. La 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 la, life goes on. Desmond has a barrow in the marketplace. Molly is a singer in the band. Desmond says to Molly, girl, I like your face. And Molly sees his as she's taking him by hand. Oh bloody, oh blada, life goes on, yeah. La 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 la, life goes on. Oh bloody, oh blada, life goes on, yeah. La 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 la, life goes on. La 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 la, life goes on. La 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 la, life goes on. Sunga ainga taso manatu o mafofonga fia faalia tu nei mea uma totonu ya u sunga tanga fai e fai atu o ulangona fa afetai atu o iloa ua mautino alo amo oe lo au e tu mau alo malo uanganga mana tua pe ao malanga sunga te mau I tailo fatu tava mamau mana tua mai au tu unga mau e faava
wha pe fea na ngalo atu o I lewa ai Samoa o le penina o te fia fia I ai O solela susulu mai ma o mana tua ai La u Samoa le nuku o te nofo ai E wha pe fea na ngalo atu o I lewa ai Samoa o le penina o te fia fia I ai Hangi mai se matangi e momoli atu ai Hoku alofa I la u Samoa matalasi Hangi mai se matangi e momoli atu ai Hoku alofa I la u Samoa matalasi Eo, talofa lava le po I o mawalunga o le whaafonga tāpua I o le atunuu. Ia, mai se fo I o lau sila mai moa I le nei fo I a solua sifun ma le wha o le masino iuni lua afe lua sifun ma le lima. O le ua lua sifun minute ua te ai nei I le tu la e wha. Tā walunga atu ai fo I ma le au danga ma le tautua a le fitalenga I a fonga bua. Po le tau wha fo I a seu manu Francis Ioane. Ia, ma le au nanga e peo na tau mafuta I sui le sema I le nei au auri e peo na masani ai, mai le asunga fua se I o le as whareile. Ia, o le polo kalame o le ngā Gagaifo Faiva. Ia, ma le mānawa o ngā ruenga. Ai tu ua I fo I lo mā o ngā tamaiti. Sa ofa la le leile atua I lo lofa mlo wanga le lei a Samoa. Ia, mai se fo I o lo unei tangata. Ia, ma le au nanga. Ua maua I le malosi wa tātou. Toe lau lua fasile wha I ai, ma le mamalu o le atunuu I lunga o pe au ngalu o le ea. Ia me se fōi o api o folinga o penga ta wha I langi o le YouTube channel o le a lama le fola. O le o penga ta wha I langi o la o mwhai o na mafuta mai ai le pa ia maulunga o le atunuu I tafa e fia o le lalulangi. Patalo fatu lau tau au auna le a tau o sa vea a se yuli pestata ma le langi. Al Harrington tumanu vao levea. Ina nei fo I a wauli. Paftai le atua. Mātango fia le sulu o le la. Mo I o lo o langona la fo I le malulu. Ma le ma ini fo I lele o le malulu. Ia ai le se timu. I le fo I matangi malolosi. Paftai ai wa faa moe fo I le atua le pe au langa vale. Ia ona o lo fitalo loa I le atunu. Ia o lo faa malu peo na awalofa. I lunga o lana whanau I ngā ruenga o tiute ma Faiva alo filima e pei o na ngā e ai le la I le tai ao ma la usu le atunuu I ona tiute ma ona Faiva ma sani. Faiva o le ngā tei whale, Faiva fōi o le lau ele, Faiva fōi o le vātetea. Ia mai se tua sivi ma le tua vau. Ngā ruenga lo whai e tono whalwhai ngā ruenga o ofisa o lunga o le ala tele o whea lava. Le tau tua o lo whaatino e le manu le tino, wha malo I o tau tiute mo tau Faiva ma neia. I nei aso ai ale tapo inga mamalu, ia ma le tapo inga mamana ta mamti na matua o le tino. Tu asin sina I maota balawa wha pia fōi maota ngase o whale o tangata matutua. Wha talofa ma wha tu lau fōi. I le pai o le tafitolu o le vānofo o le tātou tino. Ia pa ia mamalu wha le malo, po ia foi mo mamalu faa le anganu, ia ai ia mawalunga sa vi ingo le tua. E sii e ana au na, le ainga sa le vi o lo o tuli vai I le atua ma faa no manu. Ia wase manuia o lo tatu o tanu, I tawhai fia o le lalulangi. Whatalofa ia te oipe a whai, wha tu a e to ai tau nu umai lau whanua me ele o au te ronei, a lol malanga manuia, a lo fai ia I lo tau la tō I le ala, le la tō I le tai, le la tō fo I le ea. Ia, whawhilo I atu, a lo le soifua manuia. A whai o le teimbo mua le nei. Wa e whaalongolongo ma e mata mai ai. Ia wha maule leilo fo sipa o tātou o le tali ia ma le fifia.
ai taua ia le moli atu o savali ese o mea lo tutupu ia au winga o tangata o a mio ngā tangata ma la kukala ma upu e whai ka talo whai lunga o le tātou Facebook page ia ua masani e le atunu ia o tō tele i lātou o le au palau vale ma le au whai upu sā ia whatalo whafo i ate oe ma wha malo atu e ki nganga ika ia ke a uma e whai upu sā mai a ke sā oa ke fia whalongo longo mai e makamaka mai e makamaka mai ia ukala le anga i e whai aku ia ke oe ia nalo ile o le tūlangolo ia le whamsinonga i Samoa se yo o se teibi langa ele i alu se o teibi e whalongolongo mai ai le tātou lipoti ona sa pisi fo i isi tūtuangia mai isi ngā luenga a se skaki whaalelei wale mele whai e tātou skaki lei mea nafi ia na maila ia lea whai nei o le mta upo nei o le ambawhai o le tātou talanoa ia ma whaasoa i ai i le aso a tai au le aso lulu lea le o ngā tonunga le mō o le dei fo i vai aso ai da mai oi ma lau ngā ruenga le lei aso ia ma lau wala whai fo i le tai au whatalofa ia i lātou o lo mawhitia i ngase o le tino ia pa iatu ia au wha malo lo le tātou matai sili le langi ina ia ave ona fa foi sia le balos ia matoe alu e fainga alu nga sa masani ai ia ele ngata foi la ile na ai patalo fa foi ia ila to o lo asi si mai le nei vai te mi le tau sanga ia mafuta mai ainga ia ono o peau fa mabai o saulinga o le usui o le fono ma le tu o le malo ia mai si foi fa la vela ve pe fa i ponga ia ai mai se fo io aso fa nau ma so fa manatu matu ai ia vai malu i puenga fa ma fananga fa mai senga mo i la tolo mo le loi fonga pa ma loi mata malingi ona ole matu sia ole maftanga mai sa pele ia i la to i to tonu o ainga ia ma le fatu le tangata la to fatalo fatu Rondo right o le sunga ia tavui pine lalo mati talo fa balo so i fo mluia o ile fatalo fatu ia tu manu ia fa pe fo i Rolani o talo fa ile uso Rolani o sia walo aso tatu telefe loi ia fa tai le tu leva vai atu ia ile faitau ia ole te soifua ma mo le malosi o le sunga ia koli matu talo falava tavu ipine lalomiti Ronda Rai tamo auto uma alo vale uta o sefe matiu ia fa perfo i le sunga sefo o le uso ia ifo sa ngele kalepo talo falava talo fa toi le uso a pena lo le sio mika male ainga i Brisbane i Australia fa tai mafuta mai uso ya ma lo le nga lu fo i tutu ma Faiva le aso o le uso e a faleata le to fine i a Fortino Josefa ya fa pe fo to mai ta i Erelini and long way down under 56 na ngi fu ingo nga ngi kanga ya lo le mafuta mai ile au ndanga ma le tautua ale si u fongo Samoa o le ua afatolu lavali tu lai fa o le ua tatu se atu ile vaenga le pe ona ia tatu tala mai Samoa ile taia ona lela le u te baba ia tuai ua o le tulanga le lei ua pasi ma le valus fulu lima pasene ia le tulanga o le feitaua o fai o i latou le ua mai o na fatino ia latou palota o ia latou le stala o se tulanga le leile na awa o le savali le nai tau lava ona tui ma tu leia tu pea i le tele o taimi fai o walesi faasalau ia ma le ofisa o le komisina o whainga palota ma le latou o whainga luenga i Samoa
A o le mea lea, o ua tātou tū la lata le whainga pālota. Ai, ele o lava ma toa le se lau pasene. O le lola pālota, a le atunu ua toa. Se lau sfulu fitu, afe lima se lau lua sfulu malvalu. A leo te whalongolongo atu nei. Ele aila, e iai tangata ua whao popo. Ea whatasi e mai la tau fo ia sa ta sfulu valu, lua sfulu, a sfulu iwa ma lua sfulu tau sanga. Lea ua a toa le la tau tai lua sfulu ma le tasi. Ia ma o le vaenga fau la le na. Vaenga fau la le na, salo pe mo se tolu afe, lima afe whao popo i lunga, o le whaitau a whai o tangata uma. E te tau o nā ngā vaai pālota. Ia ma whaafefe kua le sala le nā, e lua afe tāla, ma le se lau tāla pa e le pāloka, lua afe pa e le stala, le se le skala 2000, no pāloka 100, le nā la ia. So whatasi ma Maureen Tufele, whatalo whātu whamai ua luas fulu tōtiti, awhale se fulu le pō. I West Valley, Utah, talo whai. O tātou ainga malama. O loo iai le stete le o Salt Lake City, Utah. O le stete o le Vaimasima. Vaimasima ona. Ma le beo le povi vole le bison. Pe se pulu malo vole le. O le povi ya. O le povi ya le mele to inga pulu vole le buffalo. Ya, ma le Vaimasima. Le nau whanga na whaasino o iei au o le perifeta ma le teitai o le ekalesia. Brigham Young and said, "This is the place." Ya, ma ua bea fo ile na ma no whanga tū tonu. Taulai uma iai ia ngā ruenga ia o whaatonunga e sau mai le maunga o Siona. Mai Salt Lake. Ia wā ngā iu mai o ia tangata fo ileo le kalesia Yesu Keriso lau pa iwa sunga taimula lātou talitonunga. O le o no whanga o le stete pa ia. Ia ngā e o laila ia le mo ele o le whawau o whaku e wefa. E ke rewa pe e ke alu ke ngofo i Salt Lake City. O nga guarantee e la ia le o lo le whawau. E mo wha masingo o e le wha pēra o ko ngofo i le. E le a fo le no whanga tū tono le kalesia. O na wha sao i na i leo. E wha masingo o i au ngā ruenga. Ia le lei. Lea tā wala le nā, wha aftai o lo tū lei pēr le mata upu. E na ia o tātou tangata. O ia tātou ainga i o. Tātou te tala noa atu le telefoni ia ma wha pena fo i ona tau anau o tātou tangata ma wha malosi au ia i lātou. O le unga o le whainga palota lea o le aso luas fulmariva o kuso le neitau sanga lua fe luas fulmalima e wha lango i ate oe ua uma ona e le stala. Ala le nai tā ua i tele ia lea ngai e whai le stala. I la tau fo ia o lo o whaafonga mai i lunga nei. Manatua, pe ia o le aso wha, o le pre-polling, po o le palota mua le na, e whaia le aso luas fulma le fitu. O le aso luas fulma le fitu e whaia i le pre-polling le na, ia e tā ua le pre-polling, mo o le palota mua. Mo i la tau lea o lo fau malanga ai le i o i le aso le palota au tū le aso luas fulmariva. Pia o le aso varile po le aso tona i le na. O i la tau e ngase ma le mwhai o na ngā i tū i le aso atoa i pusa palota ma fale palota la tau uma fo i le na e ngā i e whai le pre-polling po le palota mua. E le ngā taina nao i la tau la fau malanga i se mai matu ua le atunu. Ia. Tasi le nā noa mo o tau. E le ngata le nā o tangata le ato toa le malosi. Ia, ma iai mana o ngā hatu mau, ai mai se lava i le vai o le tino. Ia, po o e ngase ma o le aso tonu lava le nā. O e le mawhai o na aveni a lātou whanoi. I a lātou whalewhi ngā luenga ma pūlenga. Ona e te tau o na ngā lulua i e peilau i e leo. E ai fo i a fo mai.
Ia le au tausi mai pasi, po le au tausi soifua. Ia o latou uma lava nā. Ai loa lava iei le mafuaanga, le maalofia, ai tā ua e le mawhai ei, ona e pālota i le aso o le pālota au tū. Ona e alu la ia lea, i le aso mua o le pālota. O le pre-polling, ia. O wawa iatu le tā ua tele o le tūlanga le nāwo iai, i le tō tele o sui ta maitai ua whātulai mai e tau wae le whainga pālota lea o le anga fuanei. O te wama i atu le i tū malo o Gagaifo maunga numero 3, le nā o te whātulai mai ai ia le ta maitai a whaulu sau Rosa Lavea. A o sui le whai o mai a Stowers. O whaulu sau Rosa Stowers Lavea. Mai i le tu malonga ngai fo monga numero 3 o lona wingala le nala a tau wā mai ai ma le sunga lauli le maria toa manatua na tau wā po le whainga palota mua i le tamaita i a whaul sau ai na sao mai i tonu ina ua whaitau i a mawhaawasenga le 10% e fo i leo le equation e mawhai ai o na o mai i a le tamaita e tusa male 10% o i le atou i to tonu o le mauta whono ma le palmene. E o mai la le teimile nei, lea lava ele i to e lotea le mata upu le na o le 10% o ta maitai o no leo o ta ape le malo. Ai tasi lea mata upu onga sa tau no o iai e a le tape nanga ale malo o le fast. Tasi lea mata upu. E le ngata le mata upu lea. A le mata upu le toi whafoi o le na fō sa le eula. Tasi le na mata upu ta hua tele. Wa ta apele fono. Ia o le mea mondi la tau ia. A fina ngalo lava iai ia sa le eula eo. Avele la tau. Avele la tau sui ta mo e mai tonu o le tu malo. E ave alu na fō sa le eula. Iai se mea le atao fia i fua. Le whaafo i pēa o le na fō sa le ula. Matula i mai eise sui i tonu o le vaitutu. Ale mea lea e whatuai. O le tapaita i a whaul sau Rosa Stowers Lavea. O lo tau wā mai lalo le fua. Ale pati whai lea na man malo mo mai ai pui ai a tau o tangata. Hero Pipi. Ia, ma o ia fo i o se whaipule o lalo le porkalame le nā. Le tula fono o le 10%. O leo wawa atu o toi tula i mai ia le tamaitai o le imane manu mo le Hero Pipi mo le e tu malo o le ala tau e sifo. Le imane manu o lofa tu au tau wā mai lalo le fua ale e Hero Pipi le o toi tau wā mai i ala tau e sifo. O le sta mai ta ino wa mai atu o toe wha maunio lona toe tu lai mai e tau wā i ele na fō le tu malo o ale pata i tu pā i lalo mana tua lea to lua ai i a whaipule lo iai o le whaipule au tū le fionga i a whale o mā baenga titi ta fua le ana man malo mai i le na fō le nā i lalo le fua o le whaatutua le atua Samoa watas. Ia, manatu ele o mautino le temile nei o walo. Iai mōlianga whaasanga. I le a fo i eri whaipule. Ia, a ele o mautino le temile nei. Po whaatanga la nisi o i lato nei. E mawhai o na toi whaulu o lato suafa. E tau wahai. I le whai ngā pālonta. A o lea o lo roma o lato whaamsinonga. O lea fo i la ua ta oto mai. Ua toe whaamautino mai. Le tau vāo le tamaita i le ai o whaangaseli i le na sapoa wheangiai. Lea o le a tau vā mai fo i a li pata i tu pā i lalo. Whatasi ai i a malesui o le SUP. Samoa Uniting Party. O le fo i wala o whaamautu mai. Le whaatulai mai o le sui tamaitai. Mo le whaatuatua i le tua Samoa utasi. Le sunga ia to mata Nora to mata Leota.
le fo ina tau wā. La manu na manu malo mai la ia le tulanga fo o le i ato toa o na wha maoti mai o le 10% o te maitai. Sa iei lava lai te tonu o le mauta whono ma o lo wha mawina. Sa avea ma whaipule. Sa avea ma le tofi lona rua o lona i tu malo fo leo matou, le si lea matou i tu malo wa. O ai peita ina ua mai ala wha msinonga ma o mai ai. O le 10% e ono. Lea lava e vevesi ai ai le mea lea. 10% e ono. Ia ai na fitu le te maitai o to mata nora. Ia lea fo ina toe wha mui e sembai ei maluna foa. Ia ma le lau toe ta moi mai ai. E le ano a maalua. O mai lola ia le sanganga lua. Mana tua fo le sunga atu sa mau lolo ta vita a mosa. Ia o se sui malosi fo le a mosa nganga lua. I lalo le fu a le hero pipi. Po le banga whai la tu te pui ai a tau o tangata. Ia, le la na alu ese mai i le a o le i wha ta ape ina le palmene. Ina ua ia lango ina. Le palota na maua ai sui e lua vai tonu. Ina ia wha solomuri ai ia le mata upo le teu unga le wha bae. Ia ma le whai ai se wha msinonga lona tolu. Se wha msinonga tūma oti. Wha msinonga o pili po le wha msinonga maununga lea. Nā te wha tau taia ia le tūlanga o mata upo tau wha msinonga o whanua ma swafa. Ia lea la na matua le fia ai ia ma nunu ai le tō au le wā o le sunga e maulolo ia wha pēr fo ia le HRPP. Ia o le alala le na whapea loa. O le a whase tuanga lue le toi sau i le fua ai o le a tau wā mai loa. I lalo lesi pati whawhai. Fau lea ua whaatulai mai nei o lo te itai ai ia le tamaitai paramia le whiunga le sawhapito. Ia whiu me mata awha. Ia o le Samoa Uniting Party. Ia po le Samoa Putupoto, po le Samoa Tufatas. Ia le na, o na i tala atu na he, tu sai ma mea o loo. Nela ua mai o na mori alo ia. Ia le sunga a maulolo. I le no whanga au tū. O loo wha mau tū wai. Ia le pāti i wha whai fōle nei. O le SUP. S-U-P. E ai fesili mali a whai pule le asuan oi fesili mali a meo keisi malo ia o lo tutu mo le tu te te mo i latou o lo mo lia. I le wha amsinonga le Centuri leo lo whaia nei. Na fsilingi ai ia le tofa ia le ala limon. E fōlinga mai. E le ai ia ne fōlinga va ai e lo ai lona nau alofa. Ia ma tūlanga fōlele pe e va ai se tūlanga whapea talo whai. I le maliu o tu au mana i ona mātua ma so la tu ainga. In other words, there were no sort of a likely scene of being seen that he was sorry or feel unease about the whole scenario with the death of tu au. A pe fo lele e nau alofa i o. Ia, ai, whamai le tala a lea fo ele sunga limong. La whawhena walu i o e whaisa ui fonga pe whawhena walu i o. I le mea o le tupu o le whaalawe lawe. Awa, o le maitau o tangata. Ia, o le alawa la ua whailua ma mai.
O ia na tupu ele whalo lawe. Ina ua alu e whaasifo pe alu fo i ave se me alofa pe alu ave fo i se i fonga. Ia o te maramulama i ai. Ai awha pe i lo utaltanunga. Ana wha pe o la lava i mamā le loto hoi le leo o le ala. Ia ma le mawhauwhau i le mataupu. O i o le whaipule o le tumalo. E tau fo i la o na manatu. O le tama leo o maliu. O le tama o lona i tumalo. Kato i foi. O le ala na le na le i o na mafua le vevesi anafi. Ona e mafua mo le mele o le suenga o le mafutanga. The establishment of Leala and Samuelu's relationship. Mea lea na leina o na o whai atu lesi asu. Ta ua tele i le vaenga lea fo le leo lo ia le tu mol vaenga te. Trying to establish the relationship between Samuelu and Leala. Whape I le la mafutanga, o hana whea na mafutai. O whape I na mana amatula o telefoni, mai lau telefoni tate wheso o ta i ai, ia ma ta whetus ia I lungo le text ma le telefoni. Pila o mea na lea na tulituli loa e lo ia I o cases. I le ngata fo I Richard Marchant, ia whape na fo I Catherine Dalziel. O le vainga I le mafutanga ma le sotanga po le a le taimina wheloa I ai ma mafuta. Ia ma whai tala ma whapena. Le alai manatu oi ia le lo ia le keisi. Establishing a timeline as well. O le leina ma le taimi na tupu ai lea mea ma lea mea. Whape ai e le o tautar sao ia limongi. Ma ia la lafo I se tala le na ia limongi. Whapea o e te tala pelo. O e te tala pelo. Ia o le vainga lo ia la tō le la tō tulia le whamsinonga. O la tō manatu na. Ma tu sao la vai I le fasidi ele fa alo ina. Ma tonu foi la ele I tapena le ala I se tūlanga fo le fa pe watu nei. E malu le fo launga o le a o iai. A pe ala le ala. O piece of cake. Ia fai atu ele ai e vevela le mea. O amatai lo la ia leo na si le leo o le li. Ia ma o I tūlanga fa pe na ava vaumba. Ma la lafo loa tala le na fa pe fa fo ia atua upu ma fafau pe momondo I lo ngutu. Ma atu le fafonga mai ia le atu. E o tau se sila lai. O to ainga reaction ia. Mai whaitawina hai foi. Lea lava na tau fi mai ele. Ele fionga le tabai tai whamsino. O mea ia o te. Nā te lei mawhawhawina. A lea o tau lo atu. I le taimi o isi mori mau ia o tuana I atu. Cases, King's Counsels on the defense team are not there to pamper you. Ele o atu mili oi. Ma o tau umai la tu I sidi ele lo ia nei. O fesiri lava ina ia matua wha vai ei lo mawhauwhau. Ma wha aitai ma oi. Ma ia e oso lo whali. Ia na fese e tai ma fete na I la ia leo lo mawhauwhau. Lea la ua mo te itaia ia le whali I na le na whali mai. It was pure reaction and what a reaction too. Lea na sauno ia le tamai tai whamsino. Ia lala. Ia le fitau. Pea tu usesi tu langa fo lea lata mai ma le whawhaingo fie e o na whaaloalo. O le upu undeserving. Which means, if I rephrase or reframe the saying, Richard Marchant
did not deserve to be treated like this, rude. It was purely, Leala lost it. Tua leanga malmafofo damala mai le maua lole toa. Wale ono sai, wale fa pale pale, ole wa tui mai le tamaloa. Ya le mea tawa na toa. Afasi mai, afa mai ya Richard, you're a liar. I'll tell you, sir, I'm not a liar. I'm telling the truth. Ole matoma ali era o falongot wa le to ona ua le mautali le tulanga e tau no o yai ole facilitat ya facility mai ato facility atu ya nala o solo tu le te me ilo ya o solo mo upu matangana wala la foi tonu I pe ona paulina se vaenga fo le sa o mate tuina e tu sai male muri maule le asona na fi au tele lola ia po le asistandanga ale fionga ali lu mayava male fionga po le tofa fo ia fonga bua I le nei aso ia o te whamatala tua mea na o susu ea o iai ma o whalongo iai ma o tilo iai ia whapena fo I mafsota inga maisi fo I a tātou tu stalolo iai Samoa ia mori fo il whamalo ia I le tātou a tua fine ia lilo mai ava maina ia malana fo I mai tau walanga e iai me misi I le fionga lilo mai ava o le taimi a le tā I le lua e alu ese mai ia siana whanau mai le aonga. Le taimi vevela le nā o la o a whaia fasiri e kolosi e le wholoa ma cross-examination. O I la leo te tau ma whaia e whaatumu tua I le pūlea. Awa e alu mai na e mai siana whanau e I tū la atoa e alu aipole I tū la ma le awha le pisi whau leo le awala. Ia le taimi la le nā. O leo o iai isi e tātou tu stala I tonu I. Le tamaita I Palestine o le asosi o lau tu stala o lau whaasala lau e whaatua tua ina fwoi ia langi Kerisoma ia whape e fwe ma le tātou tua whine ia amesene ia ona mawhaila ia leo ona whetuna iai ia matala noa atu fwoi ima whaalongolongo I le lātou ripoti e kawa ai la le valea le ana missing in action ai ia maina ono o le anga ia tue maisen whanau ia ole tulanga tāua la le nā a wafo I le whaafonga tāpua I le ale atunu ole mataupu te le lewa lea masalo ai longo ave ia se manatu o se tangata ai mese o lo popolenga I o tātou tangata o lo lala mapapa au I Amerika lea la ua tātou tilo nei lea ua o I aso lona wha talu na ngā pāle taua I le wā o Israelu ma Iran e le lewa tu nei ana saua ia le Palestine o Israelu e whaile la whanutanga ma Donald Trump I le mauta pai o le to ino Nathaniel ua lewa na mawhau e pomu Iran ona o se pola kalame fo le whape o lo whaatino ia lātou le whausia o mea tau wha niukilia ia po o mea tau wha tuntonu mana tua o le mea fo na tupu I le tau na tupu I Iraq o le masalo salo ai le I wha maonia ana feo soi e fo I la ia leo Amerika ua pei I lātou o le meo leo whaavao malo the International Police or Controller la le mena tupu fai tau miliona tangata na mali liu le nā taua unnecessarily fought ai vai le lamatia o le tele o le soifua Amerika
tele o lātou embassy e ta pomo e tangata whaatupu whalawela. Ona, o le ai awa lea fua Amerika. E le tau ala leo tūlai mai nei Iran. E le ise tala se le tala lea. O le au ma whaatun tonu e Donald Trump le Palestine ia Netanyahu. Whaise mea ia Iran. Ai o le pōna pō. Tau nuu waa o le Air Force ale malo Amerika. Ta pomu uma isi vaenga e iei le swa u. A le fo ila o ta umai. Nana uma lava o na pō, malama le tau nei. A nga i mai loma Iran. Ta pomu luas fulu valu tangata Israelu. Feoti whapose i le tau nei. Lea la ua vava ai atu nei. Iei le papolenga i lo rangi a toa. E o malo au fatasi, o malo le NATO, the United Nations, the European Union, the African states, le o tilo mavava ai le mele whainei. Donald Trump should haven't pushed America to war. E le tatau na tātou o ia Amerika. Wa, langa lela involve ia Amerika. A involve lo malo o fatasi, ma atunu umalalang. Americans are not safe anymore right now. Yo. O tau umalea, na whaalangolango, palota Donald Trump, mawhamai o Donald Trump is the best president. I'm telling you, you should be scared right now. So se mea fo i tumutumu ai Amerika, i atunu i whafo, leo wala watu Donald Trump, please, evacuate everybody and come back to the States. Awato teo i mena i office o embassy, ono fuanga tonu wale na, they are the main targets right now. Ai te i o matamata ana nei. Ai whaari mai lo mare la unga, ale supreme holy leader a Iran. E tangata matautia lele, peise pelo feta le Palestine ma le te tai le na Iran. Le to ino Ayatollah Khomeini. Whai mai le la unga le tamano, ale to ina. Donald Trump, o le me te whaia i a te aumo utangata. O le a e vava ai i ai. The damage that we will do to you, Donald Trump, and all American citizens is irreparable. Dale winga upulna. It's irreparable or irreparable. O lona winga. Eile mea fo le mawhaina repair. Eile mea le toi mawhai ona toi repair. O lona winga, e onga, taipe o le mea fo le na whai e Osama bin Laden ina uata pomu i trade centers e lua i New York. E le mawhaina ngalo. Ia te au le taimi e le atoa se ono masina po se ia atoa lei al tausanga. Ai o asiasi atu i Ground Zero in New York. E le mawhaina ngalo le ba ainga sa iai. Ia o taimi ale nā. O la lava e i uma o na sue ma la o maitanga te whawharwa la e asu a tōle mea pese mea na tifatoa o iai se wa lele lano. Ale lo wa lele fo ina ta pomua ia whale te tele i o whewhatawa inga le malo Amerika. Talo whai. O ile malvalau mo yo le whaisi a pisi statu. So vatasi ma Marine talo valava malo seifua. William Brown, May Avito, malo, seifua mduia, taifo ili, le mafuta mai le tātu wau. Nanga, ina ua ngā ngaifo Faiva o le atunu i le neifo i aso lua. Se tātu o, nanga tā ua ia tātu telefou iau te fia mana o e tam. Ina ia maua i fo i le malmalama ma le sila fia e le atunu ia tulanga alo iai ia tātu. Ia mea o lo tupu. Mea o lo tupu. Si mai le whaafonga.
ia tātou telefou ia i melo tupu i le Pasifika, Australia, ma isi atu nuu o le lalolangi. Malona soifua whatalwhatu i telefou le Radio Samoa mai atunu e mamau ma le Pasifika. Ua fola mai le Presidente o Amerika Donald Trump wa yeisa marienga i le vau Israelu ma Iran e tau fia i vesinga mai whamoe le atu maule manienga. Ua whairua i poti le tamai le CNN se whamtalanga ma limtanga rungo le puipuinga Qatar i lo lato whaalavengi o sitasi o swainga whaonga ia upenga whana mamao a Iran sa nga i tonu lama o swainga i le beisa Amerika i Qatar. E le stasi nā whaina i leo swainga a wata ua i ripote ro sa hauni lava Amerika mo sa turanga whapea e ono to e tari ane ai Iran e ala i le taula i ane o lato o swainga i no fuanga o Amerika o lo ia ia lato waalele. Pa mai Trump i le ripoti lea ua maariria Israelu ma Iran e tau fia o maloa whitawinga e ui e lo iaise whamtalanga mai seisi o atu nuu e lua o lo ta ue le ripoti. Wa ta ue se whamtalanga rasui presidente o Amerika o J.D. Vance wa le mawhaia Irano na fausia se au penga niukiria i equipment o lo tatoi le teminei a wa ua maea o nau lato whaaleanga ina le teleo mea. Ua whaatua Pakistan le suafo Donald Trump e te tawana ia mawaina le whaerunga tawaloa le Nobel Peace Prize o na olona sao i whainga whaaiunga ma upu whai o malo ai meise i le mai o le bevesi le wau Indian Pakistan i le amatanga o le tausanga nei. Whaerua le ripote le CNN le vivi i le whainga malo Pakistan o Trump i lana taitainga e meise le mata upu le wau New Delhi ma Islamabad le ana fesoson iei Amerika i le marienga o taatia i nei le mata upu ma tau fiai whetawinga. O se whamtalanga tustusia al whainga malo Pakistan o whamarino ai tūlanga uma te tau waiona tuwina lea whaelonga tawaloa i le ri presidente o Amerika. E mawhai e whainga malo, ma isi au unanga e maise fo i tangata taito tasi o na whaatu se suafa o se tangata o lo soifua po se whaalapa putonga fo i le sa i ringa o le whamnieina i le whaelonga lea e whaia i tausanga taitasi. Ai titi mai pe to aiba. Tangata ua whasio tia ma isi o lo manunu ai o swainga lusia whaonga ai missiles ma drones i le whaetu o Kiev i le amatanga o le vasanei ma ua whaamauria mai Stasio Minsta o le whainga malo. Pai mai le whamtaranga le Minsta re runga le social media o no fuanga au mawai tangata residential areas whale mai ma no fuanga mō ta'alonga wa afia umai lea o swainga lusia ma ai titi mai pe to ono whasio tia ina ua o swai Stasio whale tele i le lau mua o Kiev, ma le sidia ma le tolu se fulu na mananu ai. Mo wha mautu mai e le Air Force a Ukraine, pe tolu se lau lima sururua drones a Lucia ma missiles a se fulu ono, na ngā isa o atu i le a ai o Kiev. A wali patia le BBC le whai malangane, o le presidente o Ukraine o Volodymyr Zelensky i lone tona, e whai atala noanga ma le parami o le UK, Keir Starmer, o wasap sosoane le militari a UK mo Ukraine. O whaatele ina peo swa inga Lucia i a ai o Ukraine, ma wari patia fo i le whainga tau le taliane o vai ngā awa Ukraine i le o swa inga Lucia. E le o to iei nisi tala noanga wha malo o tā ua e whaatatau i le taualea, e meise fo i le vau Lucia ma Ukraine lava la tou, a lo whita ua ino le a waile taitai o Ukraine i se tau mawhitanga, e whai e le whonutanga le neito o whaatulanga e amata i le vai o sanei. Mai le Pasifika, ua saunua sa so upu mani matanga ruanga le vai Papua New Zealand, e ono fesosoani le atunu i tangata Pasifika o lo i sa e tūtutonu pe a whai e mawhai. Pai rua le Radio New Zealand o lo i eile vaalele le Air Force New Zealand o lo o fuafua mo sa e tūtutonu, e fesosoani nisi o tangata New Zealand o lo poloka i Iran, ma Israelu, ma ua whai lua ai lai le so upu lea o lo ngalue nei i a New Zealand, ma isi atunu o lo whai paanga,
E tu whaatasi le nei wheso soani maisinga yoinga mai au onanga a ofisa o le konesula. Whaeroa ila le matanga ruenga le vai whafo e tā ua le whaamawina o tangata anu o le atukuki to e laumani we e iei o lato wai a tatau o Citizen New Zealand ma a whaiolo ieni tangata mai ia tu motu i Iran po o Israelu e una ia la ia mulimuri tai whaatonunga mai le ofisa o le vai whafo pe a whaia saunga le mum pe a whaatino ia pautuanga ma ua whaamatu ua ne foi ma le numero o le telefoni e wheso tai ane ai. Talamulmuli mai Papua New Guinea, ua taunu una i sumpa i fiti le paremia o Papua New Guinea James Marape e awa iai le whanotanga na luasutonu le atu Melanesia, le Melanesian Spearhead Group Leaders Summit o le MSG. O fiti le te te whono le tausanga nei le whanotanga, mai au mai whaatasiai te tai mea tunu Melanesia, whaatara noa mata upe pe o swing o le tau, pe whaatawa inga o puipuinga o le tulangi e me se mata upe tau pulenga. Lo malanga whaatasi atu le paremia o Papua New Guinea, ma le minister wa o ngalo lato tunu o Phil Kinoka, ma wata ua le Radio New Zealand o lo taltunwina e ono lo te ai fo i le paremia o Papua New Guinea, le mata upe whaatatau i whaatalanoanga ma le presidente o Farani o Emmanuel Macron e whaatatau i a New Caledonia ma le FLNKS, le Kanak and Socialist National Liberation Front of New Caledonia, o stasi dea ua vea nei masui o le MSG. Ia o tala nana video Samoa mo lau whaafonga mai nei a salua ma nuia ngā ruenga o whenga iai.
We're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. le vi inga le tua la langina ele e kalesia e whakasā I sili le motele sa la whaina po e ina le pese le nai le lua afe maleiva. Ia e whatalo whātua I fo I le au whainga luenga tofi le tua
Ia, mo lātou fo I tiu te o lo o ngā pāti ai I tō vine ese o lo o lātou tau sia. Ia, mawhawhanga ai ia le lafu mamue le atua. O leo ua mafuta mai ia le tō fine. Ia, le tō mai tai fo I le tau sala fai mawhonga o le pulenga. Ia, e se fo o leo fai ngā luenga le Henderson Cars pei o na masani ai le paanga tō tino. Tā lofa lava ati malo le soifo manuia. Oi peia o sola koe alu ati ia koe pese mai sisi sau sisi pese lea alo uso ia panga bali e yopu Faiva. Tere lava panga bali yopu kai walu ia masio wa fine ya Jennifer o no le o toi maua mai le tatu malo va vena motu atu ai le foi se kala ia fatalo fatu ati malo le soi fo mo malo fo le ngalu le yaso malo se fo savea ia nge mafia se o lo fa pena fa foi ina sa po kala me masani ia fa malu lu tu foi wa toi mo tu fa fo se e sile sa le tala ino ona o lo fai si pele tau fa le tonu mai e le tau le sa o nga o ko nga e tu pol fa le la ia le e al mai le so ia male tu fo ile tu no ia o se report ia sile nei a se ile sa to officer nei ia sa fai la si pisi o le mamalo la tunu sa fa pian kona nga I mai e apalai ni ala so sa vale ia mai fo sa fa pian no mai fa ala so sign up ia mana ni si fo kaso ma sa fa pian no mai piki ala so sa vale ia sa fa ala so sign up le weekend ia le fa so a ma wa no e o mai piki ala so sa vale ia e pe o le tulanga na sa ele ta so officer nei aso ia sa fai lava si pisi e o foi la sa nafi ia sa pisi lava ia pisi ma sani lava la gente sen cas ia o sa solo o ngaso solo me a me se lava sa solo o sa so a inga ia malo me se ia pena sa so a na le ngaso solo mai e sa so officer e a pala ina la sa vale ia malo ia ale tulanga o tato specials fo inga e fa nga solo ia wa fai ese tato referral pe va pe lo tu stanga to le e va tu si stanga te va tu son ta vale ese be alo fai mo le stanga te le fai referral ia sa le fa time ka siri sa vea ia o le tulanga na referral ia o le ia sta so referral fa sa so cashback a fai te refer na mai sa I le maso office fa sa vale ia e mawala referral a fai fu te sau lava o te sau a palai lau sa vale ia e mawala cashback so taso o taso tupena me alo fo le fa pena o le maua uma lava ia taso refill ma cashback o taso sa vale uma lava lo fa pia ona apalai ia taso customers ia o maua mai po o to motu fo ta ia lele o winga la le fa fonga mai le tunu le ala o to fa mana to lo fa al por kalambele na e fa malo fa il tangata e al watu e vatu le tangata ia sa le dei ia lele sa no pe o se ia o le temi e fa o mai le ta por kalambe ia e te fa mana to fa mo le malo le tunu o lo fa pe ona fia apalai se ta vale io lo tele lavolo o ili mai le ilungo telefoni ia papena ona meli mai le tato Facebook io le feeling ia tu langa le benefiti ia o le benefiti o le salia le benefiti
Ia ai ai ona ia inga. Ia e mana o mia lava se tangata full time. Ia tangata nai sau e support. Pe sau e te luau whatase male application. Male tangata lea e whainga ruenga full time. Le tangata lea e benefiti. Ia e whaamalosia pe support lau application. Ia ole tūlanga ole pay meni. Ia male tangata e alu i tāwale. Ia e alu lava i lungo o ele te benefiti. Ia awa lava te pole ia pau lava le mea. Ia ole maua mea se tangata full time. Ia e sau support lau application. E peo so a tele na taso le malo la tunu olo whapeo na anga i mai. Ia ole benefiti lava. Ia e inisio olo whapeo na lato i loa ia le tā porkalami. Ia le whiwo mai wa no fumala malama le tūlanga lea. Ia le lava i mai mama ia na tō tangata full time fu le mai support le application. Ia le se tūlanga sa vea. O le mawhai o na apalai le sa avale pe ale ai so lai sene. O le wha o ngā passport. A whai o nei le so lai sene au yellow passport. Ia o le mawhai o na apalai lau sa avale pe ale ai so lai sene i low passport. Ia ai o le tūlanga o le passport. Ia e tau o na au mai low passport Samoa. Ia o lo ticket foi le te malanga me Samoa. Ia whaatasi ai malo resident visa. Ia pe o vaenga nei tolu. Ia pe a whaapea ele ai lava so lai sene. E apalai e lau tāwale. Ia o tatu tāwale tolu le whaapea na alu lava le promotion le teminei. Ia le maua le lua whita lao tatu tāwale e lua o le Scorpio Kiwi Edition. Ia male XUV 700. Ia tatu tāwale nei lua. Ia maua le mea lufa supeta i lua whita la. Ia whaatata e male tata Mahindra pick-up. Le mau ele wha whita la. Ia pēa e apalai me le masa pick-up Mahindra le nā. Ia o e le o loa lava se teime wha amusai. Ia promotion sa tāwale ia. O na o lo so tele lava le malo la sunu o lo whapea. O na a ngai mai e apalai sa tāwale ia. Tāwale ia tolu. Ia le ngata idea ia lo tau nuu sa tāwale lua whelua lima. Ia o isi foi pran e ese mai i tato tāwale e le teminei. Ia se teimi ona tu asule o atai lunga. Ia mole no sila fia fila tunu. O ai fo e fia apalai me ma tāwale. Ia sele lau tāwale i le so asa vea. Ia wa uma na modify. Ko wa uma ona teo. Ia e le lava se popole na le so mai lava. Ia whaatau. Ia apalai le finance. Ia, ona e alu le malau tāwale. Ia wa au le lei ma ato toa uma mea uma. Ia o afo ini ba e nga poni pase te mana au e whaopopo lau tāwale. Ia e mawhai ona ma sau whaopopo ina ni ba e nga poni pase lo e mana e whaopopo lau tāwale. Ia o te iloa pauna o ni ba e nga wawhai loa asu. Ia mol kapo kalame fo ele nei afi afi. Ia o le aso atai au sapo kalame maasani. Malo whaafteitele lava mo le tā whaatalandoanga fo ele nei a wauli ia a maia le tā telefoni ma le tuatus. Ia o ai lava lo whimena o mia sef soani ia wala au mai a o ati i le numera vili fua i le ovali se lau. Fiti tastasi. Ia pete su mai fo i le matou officer i le address po le tuatusi. O le tasi i wawha Kevin Drive i papato e turn manukau. Ia, pese wala au mai fo i lunga le maso, pese i meni mai fo i lunga le maso Facebook, nai alu le Henderson Cars. Ia ono ia i le maso ofisa le whaingaruenga, se ia pa ia nā nei le sfutasi le po. Ia so o le alawa le taime te awanoa i nā nei. Ia e mawhai lawa ona tali asu le telefoni, ia ma e-mail i so foi. Ia te awhai o e mana o mia se soani. Ia, manu ia tele la fiafi, savea lo fatu. Ia, whaafteitele a mo le tātaluanga. Ia manuia telefoni le wha mai a ino tūteo toi. I le ngā Gagaifo Faiva o lau sunga le tumai tai tāwhi loa i le asoa tai au. E whaasuifu ia mo le tem dei. Whaasuifu savea lo fatu. Ia, lo fatu whaasuifu ia. Le tumai tai o ati mai le tātua whale tā vale le nā o le Henderson Cars e te maua le telefoni e le ise tongi. O wal salau fitu tastasi, a le o le nā. Ia,
Anga I la tau lotoa. Se lau Weavers Full Farm. Cavendish Drive. I Papa Toi Toi. I Manukau. Whatalo whailunga le apia fōlinga. Rolani Yosia. Talo whalava. Whatalo whatufo I le uso ya roi olo o lua. Whatasi mo mafuta le dei fo I fiafi. Ia, whapena fo I o le whatalo whatu. I le no whanga o le nuu oli I Riversdale Park I Avondale. Le olo mafuta mai ai ia le fionga ia tusani. Ia po le sunga fo ia sua po le fionga ia vangana. Ia whapea fo ia I lato umo o uso masani lava. Le uso ia Sam o Sio. Ia whapea fo ia le mauputa ulangi. I le sunga le whana I popo. Ia malo ale whai mamango. Lo kouso so la ko le de mangava ngalwenga. Malo le malanga manuia lau sunga sua. Aftai o lo ai tu fo ia na le la sulu le tino. Ia o lo mo lo manosi. Ia whapena fo o na saunga le mo. Ia mamanuia tina o lo whaatino I Samoa. I le tatu ai ngai sa la valu whapea fo I sasina. Ia malo le malanga. Ia isa teimi tātou whēloa I fōi. Ia o lea. Ia o whiangai pēr ma le polo kalamba e longo pui o li I ai ia o autou. Ia maise le lo le tātou tunu. O le whasiri lea sa tuli loa I le vai aso le sei mawai atu nei te I o mai I le nei vai aso. Lea nala tā ua I lola e le mori mau lea. Awa o la whasile na tusi mo whaisi le wa. Ole, the big question is, what is the timeline? When did the accident happen? Ale fato amo I le tani a lesi leo lea na ta ua nei o Rodney. Whaapea o le ata lea na moa mai o le video o le van. Le video o le van. Ia, o le taimi la o lo iai I lunga o le video le na. O le tolu minute te aile tu la tasi ai apia loa male. Male van pai. Ai 5 minute te aile tasi le vave au. O le manatu. O le van lava le tasi. Pe manatu voi o le taimi tonu lea na lavea matai ai Samuelu o ia tu au. Mambali wai. O silana o le paso I nei tangata. Ma le whaamsinonga. Pe whaafewhea o na whaia le li I leo lea. Le timeline o le maliu o tu au. Ai to e 2 minute I le lua I le vaveao lava lea. Tau nuu loa ma le tavale po le fisa. O le tavale lea le tine mu. Ia ma whaalawe lawe whawhosei. Ma ave ese atu ai loa. Ma le tino maliu o tu au e ave le whalema. O le si foi visiri le tu lai mai nei. Ono o le mata upu lea. O le masalomia. O wau si la lea ua whai mafu whaunga o le leo. O le iai o le maile lea sa nofo ai lalo le van. Masalo ai o eto e le maile ni fasitino po ni a ano po o le toto po le alava. O le tala lea le tangata lea. O le tamo tu au o lo pipi ai I apa po o se pau o le van. Awa ta whiwhi le matauti o le mori mau. Ia whesiri lo ma le tamaitai lo ia lo o tū mo Samuelu ma le tū te. Ia o le ala se lua kalangoanga mana moiri. Whamai alu ese tuale van. A o lo muli atua e lava ma le taifau. Pe e se mea lai ta ina ia le sasongi e le taifau. How could this become a star witness with such establishing a timeline of the death of this young man? Ia ai la o le van de pai. Le masalobia. Ai matua leva fo na surface le nei bea.
Ai o ai au mai fu le vena lauri. Ma fai e su suenga. Le mata upu le le tabale le. Le lava na ofisili e o la to ia le telo taimi. Ave o le vaenga le traffic unit su sue. A mai le ai lava mase me fa mauni ai se tabale. Ya le fo silingia le tavale le. Ole mea mana ya. Le a uma mori mau le. Pau le mea le o vava ya tune iai. Le ta ua ne e mai na wana ta ua e le tamai tai fo u ya langi. O le talamua. A le lana fa mauni mai e. E le tamai tai ya mai na. Le mori mau la o lo fa tino le teimi le nei o le si leo. E swafa ya yer mia sua. Mai e matuate ena e le tangata le nei. Ia le mori mau o Samuel. Nio. A whai e te ena le tangata le nei le mori mau o Samuel. O lono winga fo ina te le maa malama. I se la whailua inga ma Samuel. Upo o se me ua tusi ai e ia se mori mau o Samuel. A o leo lo ta ua le mori mau o le tangata Jeremia. O ia. E a inga le lei i a Samuelu. Toi a inga fo i le li fai pule. Sa fai pule, sa swimming star. I a fai pule a i su a fai mata. Fai mai le moni maua a Jeremia. O fai pule a i. Na tala no atu i a te ia. Ina ia lango ina. Le moni maua Samuelu. Ai fai mai Jeremia, le ai. Na musu na te lango ina se mea whapea. Ai la le mea na le ta oto e nei. Le ta oto e nei la le whai unga lea. Te leilo i epo o toi whaia nisi cross-examination. Temi le nei alo ia. A o le nā ua whai loa mai. Jeremia so took the stand today and denied the testimony of Sam, and also the testimony of Fepulat. Tato tilo la, po lea le meo le au o iei lea suata e au, po ai ulua i mori mau o le tu te te. O le fau te wawa ia tu lava i le mata upu lea, pe toi ono wala au wina ia nisi mori mau a leo. Ia se i tātou tālia lupe o maunu. I le aso a tai au. Mana iwa fo lea ua mai atu mori mau a leo. A se i tātou whaalongolongo fo i tātou ia. Po o whea o le aangi e le matangi a oa tāanga fo i. Ua umana tāle si au e tau tuli aali si au. Ia lea la tāle si au tai au. Ia ai o sapo polo mamau mai. Ia le isi vaenga. O le vaenga leo. Wa te le lava fo le vevesi la tau i lungo. O apio fo linga. Social media. O penga ta whailangi. O tusinga. Whaasalalaunga. Ia, whapenda fo i leitio, ma televise, ma newspaper. I anava tau ia wa amata o na whaanga solo mai. Anava tau, ma lea pati, pe o no vātua lea so nafi. Ia le tulango lo ia anava tau a. Anisi fo i o pati, o lea ua whaatulanga mai. Ia awale, le tātou ta alonga lea o le au o nei iai. I le a solua se forma le iwa o kuso. O le peo le anava tau na pau ala nao, le anava tau le ua mai nei e le vaenga fo le o le tūmua mapule Republican. O le swing o le whaavae o le atunu. Ia tailo iai. O le aia tau ale la tau ia. Ale a fo ia le pati wha ufai. La tau te
whaata oto mai ai ia lātou manulauti, ia mo lātou manifesto, ia po le atonu le tulanga iai. A o le toi sui o le whaavai o le atonu. O te matua le te li tonu e eisesi e toi maa fau ma wha moe moe fai se mea whapena. Ia, a wafo ina. Le whaavai papa le o Samoa o mausali. E le e toi mawhai ona toi li a i esesi, pe eisesi whai ngai mawhai e ona suia. Mai le whaavai o le atua Samoa. I le atua. O nai lo le mele le tam fai e dei le foi vang fa e sui mai o Samoa fa vai le tu le tama le tu le alo le tu le ngang sa fa tasi ai le fa pipi ai ma Maria le tina pa ia i ma nga ia fo nga mi talo fatu i le tabaita i o sinapi fa ui. Watching you from Mangere. To fa malo yo wai. To tili yo tangata mai lea vai nga malei tu le lang. Ai ao tato ai ngai nei o kilani o i mangele o papa toi. O lo o fa fonga mai o lo pa kimba ma fa ile le fo ile le kasi ma fonga le fia fi pe o lo i o roimba. Marorani o sia. Ya, alai fa longo mai lava. Ma mapu fa i ai le mafu fa. Ma wai le ata male. Male kalie. Mai ngā ruenga le aso le o tāwalunga. A talo fa singa vau o alo vale uta ia fa pe fo I cap fa o. Alo fa so talo fa lava. Angel Nathaniel. Alo se fumduia. Le atau le sa ati talo fa malo se fumduia lo ainga le taiu. O le uso ia UB36 Wayne Williams. Malo le se fo Wayne. Tu faltato por clame. Ya, pe fo ia tavita fasio. Mayava Simone Talia. Watching you from Melbourne le atoa. Ya, matalo fa fo ia tato ainga atoa lava. Samo umolo alala mapapa au I Melponi. Ya. La tau lo I Brisbane Australia. Ne autu baba iatu o Tineru. Talo fa lava malo se fo o Tineru. O Patolo Fingota. Matamatatu mai I Melbourne. Alo se fo. Waftaile. Wafutamai. Kaisalina Tamati Tufunga. Watching you from Mangere Bridge. Yeah. Dalo kwa I le mere e mai le Faiva. O le sunga le to ina ia fui ava tuyoti ina I mangele. Lo fo po alu se Faiva le ko inga iona tana saia fuatino Josefa. Ia fa pe fo I lotu motu sia. Loto o sia talofa pasia. O li iae wharaimo. I e fōle ngole o li iae. E se o whaalongo e o whaingoa istanga tai le ngole o li iae. O le ngoa patino a fōle le. I le kale sia mamona ma le nātou tusi mamona le I le tala o to ina le nā. O li iae ma lana whanau. David Oliver Vaai. Talofa maloli le soifumuia. Lucia Mika Leuruai. Ia ma auto uma leu so sa donge tu fale le tatou por kalambe ina ia ma fai foi on mo mai e isi tangata le tele o mata upulo tatou talanoa iai toi fa manatu I le tatou ai nga fatu tu le tu sa mo o tasi na I fasi silanga I o tau mai. I whamana tu ia te oe lea so luas fulu marabal. Asto na I lea so vai aso nei. Ia, e pa u ia I le whailonga I na le 5 tausanga. Talu o na whawai le vaenga whai I le ainga I au kilani nei. Nga peo le ainga momoale na momoa whawai o la inga au kilani. Whatutu e le tu sa mo o tasi. Tali tu laiva, tātou whengai, ma whaafsangai,
Ia malau lua fasila fai fo I le no whanga o whai ngoi no le Manhattan I nai Dominion Road. Salo tali tu la sfulu o tātou wanga I le tātou whainga lotu mo leo si ngā tau langa I le tua. Ia, na halo I fo I la ia lea I nisi fo I o tātou pola kalame o tātou whainga siva. Ma le tātou fia. Ia, awangi I laku seisi ma mangionga maka wha sia ma wha pula. O le aso leo le aso fia. Ia, mea tutupu o ngasi o malo, le ngale o mga wha ka apele pare vengi la kou ia. Leo o susu e le lau pepa fau. Ia, ma le tae au fau. Ia, fia la ia. Ia, ma tātou tā pena ia. Mantua, ore ngalo. Lima tā la le ulu fale. Na le lima tā la lava le ulu fale. Au te loa, o le no whanga le la talata I le valu se lau ia tangata e ofi ai. Ia o le no winga fo I la le na. Tā ua le na se leni o le ama ua. So ni ai fo in. Ia le o iei se tātou wha ili le aso. Ia po o anisi fo I fuafanga lualu mamau. Ia mo le tātou wainga. Ia mai se le no whanga po le venue. Lea o le awha tino ai. Le tā ua tele. Fai I lau fai mele le. Mana tua leo tā pena atu le tātou lau ia. Manu fata e lua. Ia va pena fo I ulu sapsui mo isi tau mafa SS. O leo ua tu I natu le avanoa. Le avanoa tā ua le nai lou lava fai Italia. Ma lau ami o tonu. Ia ma lau filifilinga sa loto. Sau oe masiva mai. Le ae le tanga ma lau ngā ioinga. E te sau ai. A leo le pisupo. Ia po o se ipu moa. Po o se sa laki. Lava mea uma ese. Fai I eilo fai mele ne. Ia ona tātou whiloa I ele I nā mae avaenga o le pola kalame o le aso. Tali le sua matau ma mafa. Ia ona tātou lulu lima lea. Ma fusi ma whātou wha. Ia. Te ta iatu ei le atua lo tō soifua. Ia e pei ona whailo mai e le fionga le teitei whono. Ma le laulau a whono. A le a inga whātou tue le atua Samoa o tasi. The Auckland Samoan Group Fast Supporters this coming Saturday. Ia, longo atu I le vai le manga ia sau sisi sau mengi au kalo mengi au mea ango inga I le kaku a mai e sisi sapsui sau sisi markale sau sisi ma se ako vai moa vo le pi supo ek fu yong io ma vai le kele le mau bea o la uta tala tu le avano amba le vai fale ia te oi e fa nga I lo ma fau e fa nga I lo brain po angi me fai mai e lo fai me le ala tato wo tale pesele e fa malo mo fa ftai e tuai pa ia maulunga o le tato tunu ngā luenga sa auto ngā pātia le le aso e le fa ititia le fa ftai I le atua ono lo fa malu e lunga o tau ma tato uma awa e le ia se aso e le la vea ise tangata mamanua ma fa le tonu ai ina ini meo ni fa la fo le tula mai I ngā ruenga ia ono o mea tupu fa fo sei ai le ngata fo le na o mea tātou te whai e tātou lava ia e lo ailo tātou fa tamala ia ai le malu ai le puipuinga o le saunga le mua o le tangata pese le mo o tau uma le au whai ngā ruenga le ua manaba ngā ruenga wai lunga fo le ala tele fa mole ia lava lo papale ma lava lo onu sai ile si fui avta vale fa vale valea ngale le ala nge kau kolosi nge o ilu mai ya onu sai
Fionga lalo li ngal bale mana te nari I tapulu u tautua. Ia, male faa fi fianga le la. Faa lofo fi bali ai ia ma faa maduia tuai I ngā luenga. Sa fianga I mga pati ai le atunu u le so I o Faiva ua ngā Gagaifo I le nei a fiafi o le solua. Ia fatalo faa tufo ili I lau fionga lalo li ngal bale mana. Ia, male faletua ia puni puao. Ia, male faa fonga mai. Ia, male tap po inga. Fatalo fa bitoa I to ina malolo, man malo, mana yo latu faletua, wa tatu tele ina. Tatu pepese, ia mafa manuia le au fa inga luenga, fo le olo o ngā lulu le teimi le nei. Ai ngalo ia I tatu, le te leo le ngā luenga sa fata. Oto, mafa tino fo na I to ina, wa malolo, man malo, ia ma, na yo latu faletua le ua to fo I mo taliu mai. Ia le fa moi sa tau suasu ai ia le puvai o le ola. Ia awa le au fatutua. Ia mamanu malo ina ni nganga mo le ngaluenga le tua. O le tanga ima le wa ai tonu o le fa msidonga le vai asno se ima vai antu nei. A o fanga solo ia mori mau. A leo. Ma le tu le la. Na wawa I atu ia le fionga le tamaita I fa masino. E susu e atu le lau pepa. O lai wawa ai atu I le ingoa. O le isi leo lea. O loo fou mai e tu I le pusa mori mau. A o lea se e mai te tonu o tau o lumanga o le wha msinonga. Ma sa le te tau o na nofo ai I te tonu le teimi leo loo whaia isi mori mau. Na whafo se I o le tau fio le wha msinonga wa. Wonga luna o wha matala atua. Ai wha pe atu le fionga le wha msino I le leo lo nofo mai tonu I. E le te tau o na e se e I te tonu o le poto wha msino. A o oe le isi boli mau a leo. A o le te whaalongolongo mai I le suenga leo lo o wha ngā solo le temile nei mai whai atu ai I lo ia a le tu pao leo. E te tau na awa I whafolo kou kama leo. Ia. Tasile na vaenga e tā ua tele o te lolo mai tau uma. E le fionga le te maita I wha masino ia le mata upu leo. Ai maise so se mea lavolo o tū lai mai tonu o le potu wha masino. Ila uwawa ai e tu fōi. E ai ia le manatu sa iai I
e le walanga o lea na whatalanoa le sunga a lea lai lunga o leisi polo kalamia, leisi au valena. Ai whapea e lea. O lea manatu, o lea matua i toso lana moni mau, i a lua i le tolu aso o toso lana moni mau. Ea, a o le mea matautia lea na tula i mai. I le ata mai tele o lo ia. Dauna establish lava o le ala e tu ina atu ia la tu fasili, ma la tu i loa loa, i le whaaita le ala. Tipi motu lava i nale moli mau. I le ito iei nisi vaenga o le wala tu i loa ma su e ina. Le ono sai ma le lava papale, ma le toa o le moli mau lea. Tipi e ina. E le i whapea na toso pe umi, pe a, pe alu ne lua aso, spose aso atoa pole. The lawyers were very smart to put that testimony to a halt and abrupt stop. Stop, bitch. Fati en fa fose ina le ti fanga le mori maule na. O le se vanga ta ua sa o mai tau wina fo le mata upulea. Ele ngata lai le ta vale lea na ta ua le mori mau a Rodney. Whapea na o ia le leo lea ua ia whaia le whai unga ma le tala mua the very first time to establish the time of death of tuau. Toi whaapipi i mai e ma le van lea. Whamai o le tu a inga fo lele e afi pupu whapenei e pe se poloka si maapa e alulunga le awala. E ta ua le noa. N-O-A le tu a inga am. Whamai. Toi la vea mai le mori maua la fionga e le tamai ta isui komisina i a papali i keti. Whapele tala. Na iei tonu lava ia se vaenga o fo mai mai seina nā tau te su ia mafu anga o maliu matulanga whapena. Sa iei tonu ai Samoa i le teimile na. Mai i le lātou tala. Malo lātou manatu ina ua mata i ata. Ele i ai i le teimi o le whaaravelave. Ai i le lātou vava ai i tu ai ngā manua ma masoe sai fōlinga ma le tino o le tama lea o tu au. Lātou te iloa ai, o le tama na la vea i se taavale māwalalo po o se taavale le titi. Ioe. Lea lai tuli loa le fasili. Na whai ni moli maua. Alo a fō mai whaapitoia mai seina. O le tali e le ai. Wa wana o se wha matalanga na au mai. Na iai se mea o lo tustusi ai. Masaini e fō mai e le lātou talifa mai le ai. Wana o ni o lātou langona mani manatu. Fua i manua na wāba ai i ai i lunga o ata. O manua o tu au. Ia sau Samuelu e wha mai e le ai. E le o se van la vele ta avalu le cruiser. Land Cruiser. Sau le mori maua a limoni, ta ua, o Land Cruiser vo i lan ta vale. Ai e lan uliuri. O mana mori mau i a limon, mori maulo na tali i. Toi mori mau, male to o lua o lo na tali. Sau le vasili e loia. O lautou mori mau, to tolu le outou. E tutusa le lei le fausanga o lautou mori mau. Le ai ma se mea ese ai. Ta sil na mea na ita ai i a limo. Ai sau Samuelu mal mori mau o Samuelu, fai mai. Na va ai ma fei loa ai ma na ia i loa o le atali o limoni. Ma le to o lua o le afina o limoni. I le aso na o ai i le fale o ai fo o limonki. Sau le tala.
e le I wheiloa I mai le I vaai. Le atali I ma le awhine lea. Le atali I malona to lua. Le atali o le ala. E le vai mo mua limoni. A le mo mauli moni o la ua masi vaino I o ai o so mai le to lua o le atali o limoni. E whai I alona tōninga I pe e fōringa mai e whainga aluenga. I se matanga aluenga o le soifua malolo ina po o se fua mai po o se tausi soifua. Ia le tele o fete na inga o lo o iai I le vale. Pe o na taua. There is so much information that hasn't been recorded, and most of them are the new evidences that are brought by police from time after time. And these are new events. The problem is that they weren't recorded. Teo na le ta ua lava le tala le vai aso ba lava aso wa le utata ua le vai aso mrumuti. Tele mea fau o maia. E manatu ai leo o ni va evidence fau ma ni wha maoninga fau e winga le case nei. Ai au mai, e le ai ni wha maumau. Le ai ni records o lo tustusia, le ai ni running sheets, le ai ni notebooks. Yeah. Al whamsinonga lani, le lua makang kaloka koe kangaka. E whai lau tala ona o le tulanga I le se tasi leo tasi leo war fo I o lo whaasa lau mawhaila na podcast le sunga a mauhant. O te ilo wawai atu nei iai. Na whi au atu e leo e tauna lu atu leo fisa o leo. Sau le whamtalanga leo. Ua wala atu ia te oe, te sau le ua whaulu mai ia le tangi. A tau ofe matupu ola e winga I lo tau wha leanga. Ma lo lau wina o le ngaoi o neita mali I lunga o lau porkalame. Awa tete, e alu watu mau. E watu ma scripts ma mori mau o mea uma ia tātou tala noa iai. O mea ua uma o na tala noa ina I to tonu o le maota wha masino. O mea o loo li potia e le talamua, o mea o loo li potia e tātou tūstala, maina, sene, vai, ame, langi, papena fo'i le sunga ya apulu. O lono ingala. This is not a first party to say such words, because these words and terms have already been spoken of inside the court. Elo ni upu la tātou, o upu o le au mai I to tonu o le whaamasinonga. Wa umona la laue, elo ia le tala pepelo isi, ma le tau tala sao, ma le tau mawhai e wha ufi, ni whaamatalanga po o ni ngā yoinga. O le wa uma. Ioi. O upu tu sao nā loia. Lea o lo lātou tuli fasili ina le tu pao le leo. Ai se ala. Le amo lia I fua tangata o lo whaatino le lātou ngāruenga. A leo atu matustu singa. Lale exclamation mark. Wa le leo na whaelonga. O le upu ia na sao no iai le leo ia leli. Ala le moriang. Ale lo o upu. We are simply repeating what the lawyers and the cases have already expressed. Ele o se mea te tau le nā mea. Mea whai le nā na tula I mai whai le ao atu tangata e watu ia whaamtalanga. E winga I se mata upu. Ai li wane leo whai mōri anga o tangata, mataloka ia tangata. E leo stulanga le lei le nā, in terms of responsibility, transparency, accountability, and to live by the law.
O ni a vea le malusi anga o le tulafono. E whaaunga sa CIA and the abuse of authority. Ta ua le mele na awa a alu suanga va tele o le mele nei. Ai mōria se tangata. Ma tau fia se tangata. E au noma se mafua anga te tau. Ma se mōri anga e lefa maunia. Nau tau se sila la ia le iai. I le meo o iai ia le matanga ruenga. Ma le malo. A waili li watu tangata nei matua i su. It's a compensation te leo le whaaleanga ina ma le tau fia whaasoli tu la whono stangata. Iwa. Le mea le nā. Tātou lea la e o mai muri i pei ai toe tū ia le sunga le ia Rodney lana i sana mori maus teimi pe le ai fo'i. Pe o whaangata ai fo'i i le leo lea na whaia susu enga le video lea ua whapea mai ai. O leo mua lea ua na ia whata oto mai. Ia le taimi na maliu aitu au. O le 3 minute i le 5 minute te ai le tasi i le vave au. O le pō lea so 2 le tasi o le masina o a perila. Lua afe, lua se fulma le tasi. Le si vaenga toi te tai iai ia na utala muri e winga le whaamsinonga le nei ona tātou se elo le ia tātou tala. O le mata upu lea i le isi whaase pepa lea la mai ana nafi. Le whaase pepa lea na mai i lunga i le tae ao lea stonai. E ono lau pepa. Ai tā pena mai e le tangata e leo. Ia tui whaasina masalale. Whai mai. O isi ia wha maoninga o mea sa tutupu. Ai e moe fōle ata, ua wha te ia ai ia wha masina, le wha masina, wha te ia fo i malolo ia leo. Wha te ia fo i malolo ia o lo tutu i mō le to ono leo lo te mamolia le nei mataupu. Whea na iai ia tustu singa. Ai wha me o lasa i tono le whaila. Wha whea ona nofo i o le whaila a leo o tau lima i aitali o mea lava na tustu sia. Ele leo la tau ia leo au mai ne lunga i as some sort of evidence that was withheld as a disclosure to be passed on to the legal defense team. Tasi le la whailonga fasili te le lava. Ua pei e fōlinga mai ai. O sa tustu singa ua whaatope tope o na whai. Ai au mai i luma i le whaamsinonga. A wawa siringi atu nei le lo ia ia taima langi le nafu. Ai tali le lo ia leo. E fau lana va ai ia tustu singa ia. E le o iai fo i tonu o lana whaila. E le i va ai mua fo i iai nei tustu singa. Ia, tali atu lo ia ala keisi. Ala vaenga le to ono. Ai se a la ua na nā ai ia tustu singa nā. Sa te tau ona whao o mapasi mai i le tūlea. As part of the disclosures that needed to be passed over to the defense team. Nai mea tā ua nā lea nao na outo e wha manatu i lea tunu. I mea ua tua nai o le wha masinonga le nei. La tātou wō. Ia tātou telefouia ua vai atu e leo ua anga i mai i lunga. I le ngana Peritania ina ia mawhai fo'i on
sila fia e tātou. Ia, mea o lo tutupu, e le loto I fale o New Zealand nei, a wāfoi. E re ngata, o lea tātou te nuna foi ma ua vea foi ma o tātou a inga lona lua. A e tā ua I lo loa le suinga o mea olo o iai ia le nei foi ia tunu ua tātou nuna foi ma suinga o tu la fono. Ia usi maia le whafonga. Radio Samoa. Taslima iwatol amo. In this update, Israel's Defense Force says an Iranian missiles hit a residential building in South Israel. Claims are swirling with no confirmation of the US president's announcement of ceasefires between Israel and Iran. Iranian state media claims a ceasefire deal's been imposed on its enemy, but Israel is remaining silent. CNN Fred's Pleitgen says Iran's air defences are still active. That anti-aircraft burst fire coming from Iranian air defences as clearly they are targeting something that is in the skies. Iran retaliated overnight to US strikes on its nuclear sites with an attack on a US military base in Qatar, which was intercepted. Opposition leader Chris Hipkins says the US strikes mark a dangerous escalation. New Zealand should not drift from our values simply because the actions come from one of our traditional allies. We do not believe in a world where might makes right. Foreign Affairs Minister Winston Peters' ministerial statement suggests urging government condemnation is virtue signalling. He says the Middle East situation is not black and white. We urge all parties to return to talks. An enduring solution depends on de-escalation and diplomacy. News GPs can soon prescribe ADHD medication from the outset is being hailed as a community breakthrough. From February, GPs can offer patients stimulant medications without them first needing a specialist recommendation. Specialist wait times vary across the country, but can surpass a year. ADHD New Zealand spokesperson Darren Bull says they've been advocating for better access for years. It will take a while for enough GPs in New Zealand to be able to really have an impact on waiting lists, but it's a really positive first step. And advice for tenants before healthy home standards kick in 1 week. All rental properties must meet guidelines on heating, insulation, ventilation and moisture. And they're advised to contact their landlord in writing if they haven't met standards. And that's news. To sport, and Quinn Tupaia is putting the past behind him as he returns to the All Blacks for the first time in nearly 3 years. The Chiefs midfielder hasn't played a test since suffering a serious knee injury against the Wallabies in 2022. Australian lock Darcy Swain copped a suspension for the hit and was vilified at the time, but Tupaia is now over it. It's been a long time now. It's probably coming up 3 years, but I haven't spoken to him. I've only played against him once and we didn't speak then, but yeah, I'm sort of past it now, and I know he copped a lot of slack for it, but yeah, I'm just hoping to move on from it now, I guess, yeah. Blues hooker Kurt Eklund has been named captain of the Māori All Blacks for their 2 games over the next fortnight. Coach Ross Filippo was named 10 uncapped players in his squad. And that's sport. I'm Wendy Petrie. Le na o le whaafonga I le tautua le siufonga o Samoa. Le radio Samoa's fulliba iwa tolu a mo iau kilani male a tau sa vea I le afiafi o le asolua ina ua ngā Gagaifo Faiva o le atunu. O le ua luas fulu minutu wa te aile tu lai ona o tau whaafonga la ia. Le foi wa afia ia le atunu nei o New Zealand mai ilo na polenga. Ono le tau o lea wa ngā pāne I tonu o saetu tonu po le Middle East I le vau Israelu. Ia whaatasi ai male atunuu o Iran. A le la o tau whaafonga mai nei ai. O le o so vale I Donald Trump wha o ngā valele a Amerika. E o e fisosani a Israelu e pomu ai ia le tasi o military base a Amerika.
O ia le wa o so ni pomu ia Iran. Mi milo mai loa ma Iran. Anga ilo o pomu lo ma Qatar. O lo ia le military base a America. Le ia tangata to lusfu ma le valu le o ma liua. I po ni fita po ni tangata savili fo le e lata le no fuanga ia mla ba le tau. A fita o le malo America i Qatar. Le tunu le na mai le vale le fo o le me alofa. Mo Donald Trump. Well, le la wo o mai New Zealand. Wo popole fo New Zealand la toia. Popole le fa o ngā ina o mea tau. Nuclear, mea tau, fa tonu. Mea tau ma tau tia. E pe o le pomu vole le America, le atomic bomb le na pa i Hiroshima. I le nā laio na tauwhi i le tau alona rua le lalulanki. Aisea, e na ua whaitau miliona tangata e maali liu le nā pomu, lua. Ua umana pāle pomu. Ai o le kasa ma le ea o ona lea e taape i lunga le vātetea. Na mana vaina e le tootele o istangata na soifua. Ma whioti atua i tausanga mulimuli ane. E o mea le teimile nei, there is still air pollution. Ioe. Ea, ma mea o isi ngase ma isi mai e whāna nau mai pepe le a toa o la tautino. O a fianga o le kasa o ona lea e mānawa e tina ma le tootele o le tūpau te maitai i le teimi o tau aveina o la tō maitanga. Whātoi fo i e tā ua tele le mānamlama o i tātou. Le fo i ua whaalia le pole o Australia la tō ia. Ai o le mea monia e ta tau o na iai nisi o le konkalesi. La tō te whautua ina Donald Trump. So i eke oso vali. Ioi. O le tula fono la o lo ta oto nei i le Constitution a Amerika. La tō whaavae mausali ba o le tula fono sili fo i leo na mawalunga. Nobody has the power, even the President of the United States or the Chief of Staff can order or authorize any attack or any war except the power of Congress. Leise Palestine, leise isi, na te whaia se whai unga e whaonga ai le malusi anga whawitawhita ma le militari. All three of them on the battlegrounds with the military and the army. O whita o le ngātai whale ma le vasa i ai le Navy. Ma whita o le vātetea i le Air Force. Le ai lava. O lo ta ua i tonu o le whawai ma le Constitution a Amerika. E le o le Palestine, e le o seisi tangata. Ua na o le mauta wholo ma le pale mene. O le malo Amerika la tu te whai o le whai unga le nā. Ma whapea tu lo le Palestine. Ioe ua maali lia i ai. Pe a whai ua la matia le soifua ma le saunga le mū. O le malo tele matangata uma lau tele o Amerika. Public safety, national security. Only the Congress can authorize an attack and the use of military force. Period. Le tu ai ngā marusi angala le nā. Le o tātou tawalunga i ai in American politics. O lo o tau mawhai i ai. Ia le tamālo Donald Trump. Awane i toi whasiringia le paramene. I sana whaiunga. I le tau. Wale me whale nā le atu lai ma le temil nei solo te te o lo whanga solo. E whaingoina. Trump, there are no kings in America. E le ai ni no fa inga ni tupu i tonu o le malo tele o Amerika mena sa whai peletania. La vai o male temil nei o lo whaia. La solo te e ai I le atu nuu atoa. From Los Angeles, California, Seattle, Washington, Tacoma, Salt Lake City, Utah, Alaska, Wyoming, Oregon State. Ma tau tia mea lai tu lai mai. Ia, ai la pata I ai o tātou tangata Samoa lo o lala mapapa au
I vaenga ese o le malo tele o Amerika. I au tau saunga le mu, au tau te ufu I fafo. Mau tau mauta malawa, I le teimi tau te whaalongo ai o ngā papa. O le mefo lawa, ui eile whaatonunga Donald Trump. I le tele o le FBI, tele fo I o le National Guard. Use force or use your weapons if necessary. E whangasis, ioin. Awa vai le ulo le mele ua ngai. Ia wha I tete, ia ma wha pena fo I o na maua le saunga le mu. Awa o le ona I le whafo e fole le whaalongolongo I papa ma mata mata pu e ata. Ia ae se e le puru whana I a te oe. Di en whaatope tope atu ai masi awa mio. Ea David Oliver va ai. Alo le soifumria. Lucia, talo falava malo soifumria. Talo fatu le uso ia lo le sio mika. Ia po le uso fo ia reupena mai ina I Brisbane, Australia. Ia, ele ngata fo na fatalo fatu ia te utou tua whawhine o le sunga ia lo le sio mika. Lo fo malanga mo le asua tai au. Ia le nā wa umana tā pena. Au tau pusa vai tau te malanga mau tau. I lau se tāria, mamawai I alo tau. Soifua maloloina. Lau I ula Olsen, talo falava. I'm watching you from Sweden. Talo fai. Ia lau I ula. Malo soifua mria lau I ula. Lale me wa e lua kumamao ai. I nā I suitela. Tole foa pene, talo falava malula soifumria, watching you from Samata Itai, a wuka fife in Salafai. Talo fai malo, tole foa, ya mau siu tau ainga malo asalemo, ya alo, fa moyo leo, bo fo ile na, talo fai, losa. Yeah. O talofa skei liu siole mata matatu matou mai Sydney, Australia. Ia, alofa atu se tau ai ngā fuapine vai fale. Ia mautou ma lava malole on sai whaftai fo I le mafuta mai Marcelina Brown. O Sefo Nicolau, talofa, manuia fo I le afiafi ia te oe. O Silinga El Pene. Sa wawa ai atu leo penga ta whailangi ana le la. Ia mana na fitalu au na mai ia meo vaenga fo I lele o le manifesto po o le manu lauti a le HRPP. Ia wate le ai lava le vevesi. Na mai mua. Ia na o le pati ma fia ma feo solo ma ala le mea lau nei. Wa toi va vai atu. We, e ma le si ule sa woi tua. Na tau mai lava o le kola. Pe la fa inko kola le aku. Ia, la fa mai le o la fa ile pe le ngole atu no. Ia, fa mai le la toi fa ma le supa. Sa woi ma le tutongi ino pepe. E mana tua le le. Ai te ia o toi ta milo mai e tua ma le siu eva aila ia I le mali li o tangata. Le o whatoa e lo le tangata. E le ai e le whaia mō tau sanga uma e lima o le paia inga le mea le na. Only the first 100 days o le tau sanga mua lava. Pe a whai e tūlai mai le hero pipi. The rest is nothing. Lava whea lang ka kopingi au ka meki se kolu. I le kausanga e kasi. Ai a whaila e bō le awhi tā lao le tamaititi le nā. Whato a whanau mai. Se I longa lava e umo na whai o na tui pui a. E o ilona tausanga lona lima. E alua I lea onga. I aluatu I lea onga. Ua uma ona tuina. Whato a e toi mawari si awhi. Wai mō mailam. Ioi. A short live, a short notice I o le mea, ma le short tail. E whapea si o le pōpō o si o le mea ngang ka vilo mea whapea ngi, ma mai,
Ko kai mafau le le iai. No. Mafau le le iai le pao le paketi palo ma le ha. Ma le merenga whai mai ia makairinga. Oh. No government will be ever able to sustain such a magnitude of spending. Now spend. Only in the first 100 days, if ever HRPP is going to get anywhere. Oh. That was how it lau te ilo le lei. Whai le me whaalata I tangata. A wafo I lau te sila fia. Le nā tura o tangata. O le oso fo le popa. Pum! Tau lo le tupe. Pum! Oso sa oi lo kusa pola e. Kalari mai le afi e oso. Ai oso kunga e pupu le mea soli. It's not a long-term plan, no. Let's come out mea whalakai o ko for this time. Just to suit their purpose. Yeah, whatau nuu le mana onga o le mana o ina ia whatau le palonta. Ia sao mai ton. Tau o tele le mene nā mole sile fia ele atu nuu. O al tala sa o alu te whai atu. Shame. Pea whai na nofo nei ma, toi mawhau whau I tua, o ina tu sia lea policy wha vale tau wha lata wha pe. Tu lau al wha whonga le tenu. Awa o lea o te whai atu, lau tiu te men mata whai oi lea, ile wawa ai, mai oa, tosi, pena, ma vase, ma wha matala lea tenu. Nāle me ua ai nei whai le mea. Ana u tau wo. Awese ta I awheta la mua nale I mātua ma whanau uma. Yo, po se ta ilua afi, po se ta ilima afi. Ie na mawhatia. Na māli liwa la tau pepe ma la tau whanau. Ile mi sela ma kau kia ngale lenga kulai mai. Awhe mai wiki e. Wiki e se whaingomela. In fact, when you say such comments of, oh, how little is that? Oh, that's only minor, just a few numbers. Then, all of a sudden, there is a problem already. There was a problem because the intention is you'll just have to wait around until there are many, many more dead babies, then you can react. O mo mai wingal talana. E fai lolo tama I talana na fole le pe tala sua. E fia ka mai ki wa feoki. O sule ma mai a. Wala ki kele nga. Wiki nga ka mai ngumela. Mata nga yo le na to nga tala e falling mai ai. E ai le expectation se longa lava e o longa le lima se lau ka mai ki. Pe fa se lau fako a mingoilo le la fako a kele ngom fa ngomela ma fa e kaungo o ia ma ausia fa ngomela fioki le ko kelo ka mai ki kaung fioki ka ko fako a mingoio kulo nga lu ia. That's exactly what I'm saying. The life had to la ia le. Ne yo to mao fia ma oli e le tupu fua me fa pene. Awane I whaalata le atu nuu malana tō wha malana whautanga whaalonga le mai o tau o mātua. Le nonofo I Samoa e whaile tō wha ma le whautautanga tau te ilo le lei pāketi. Tau te sila fia le lei whaata oto. Le fuafuanga o le tala o le tupe ma lea mea ma lau whaasoa I tono lau ainga. Yo e. A lunga le lei lunga le moanga ngana le nā le atunu o Samoa e le o se atunu o Taliola o le atunu tofi o na tofi ie ele le sami le vao puna vai ma mata vai ati na e te tau o na whai e le whaatali ai le atunu e le whaatali tupe le atunu ai whaatali manuia I le atua. E ala lea,
Ngā lua e o whanua mo rou tofi mo ele nei. Ia ia tina e te tupu mai ai ma tua i ai le atunu. A le tufa la i le vai aso mua le nā. Nā lana nā wala i ona pua oa le va ai le atunu. Ma le iloa. Nā le tolu masina le nā o le tausanga mua. E whaatino ai. Ia ona utou mole i atua i ala, ia le taua i le whai unga. Ma i mawue pe ana whapea. E iso ta sao i te tono le mautafono ma le palemene ma fina wina. Se manatu e tu inatu i le sui o le mātou i tu malo, ma sui o isi ma tu malawa, e tele i tu malo. Tate anga waa i ai. E whai eila ta palota ma ta lango ai inisi o loo i ai ele tau whetulinga a wā i ele whainga palota. Whata oto i se tu la fono tau wha ofi e sui eile wha vai se i toi fo i mai e ilo le lima tau sanga le. Wa umi le lima tau sanga. Tau to le wha ua matua mana i ala. Ia. Wha tau sanga le paia inga. Ina ia mawhai o na wha tino me uma. I le wha tau sanga le na. O le umi o le lima. Ia mi o ta whaonga mai e vanga mea na. O le matua ta whaonga mai vanga. Mai o le telefo ina na o le fola e whaingo fie ai. O na soli il tu la fono e a mionga wha la tua. Ma whainga wha la tua. Now it's 5 years. The period is too long. 4 years is a great time to do all the projects and done with it. The 5th year is actually, people are just mucking around, and the period 2 brings us to a point where there is room and loopholes where corruption can happen. Yeah. Tansi o whaalongolongo mo i se sui o le alu i tono le mauta. Ma whaatu o i se langona whapena. Ia. Tātou fo i le wha. Ala tō telo whai pule leia. I le ima se mana o le wha. E mana o le lima ia umi e ima nofo ma taupe upe ai ngā ma. Wha alue ma wha amawhanga whanga ilunga foa. Ia wale i tātou stama i atu no umara se whaitau au whai e sele lai titi. Ma le malo tele o Amerika. Nā ale wha tau sanga. Wa uma polo keti. Wa uma mea sa wha mo iai i le lātou anawa tau ma le lātou mandulau ti a lea pāti ma lea pāti e tūrei mai. Ia le nā. Tā le pese lea. Wha manui atuai i le pa ia mawalunga o lo o whaafongafonga i ama tapu i mai pe lunga le ala tele a lango kolo le traffic le kaimiringi. Talo whai mo o tō uma. Ia lava papale mon sai tātou titi e lava bumoli oe i lau tō a inga e te ala i musika ia me se fo i o tātou tala. Whaala i o mata. Ma whaatai oe i lunga o le ala. TJ Tautua. Te tamai titi sāle no ronga. Malona si wafonga mātango fi. Your blessings cover me every day. No matter troubles in my way, 'cause I've got you. Yes, I do, yes, I do. When down and there's nobody else, I smile as I remind myself that I've got you. And that's the simple truth. You know, I said I gotta let you know, you've got a hold on me. Wherever the journey takes me, wherever the journey takes me.
I will do whatever it takes, 'cause you got this hold on me. You got a hold on me. Your blessings cover me every day, no matter troubles in my way, 'cause I got you. Yes, I do, yes, I do. When I'm down and I'm out and there's nobody outside, smile, remind myself that I got you. Yes, I do, yes, I do. I see to you, you know, I see to you, I've gotta let you know, you got a hold on me, wherever the journey takes me, wherever the journey takes me, show me what to do, I will follow you, 'cause I will do whatever it takes, 'cause of you. You got a hold on me. Yes, you do. Yes, you do. You got a hold on me. You got a hold on me. I know you'll never. I know you'll never leave me. Never forsake me. 'Cause you got a hold on me. I know you're with me. I know you'll never leave me. I know you got my back. You got a hold on me. I know you'll never. I know you'll never leave me. Never forsake me. 'Cause you got a hold on me. I know you're with me. I know you'll never leave me. I know you got my back. And you got a hold on me. E ole na, le tamasa le longa ma le siu fofoga mata ngofia le na. You got a hold on me, TJ Tautua. E na ua toe sifuma le valu minute, ia o na tā loa lea. Ole i tu la e fitu, ole u te vava i atu, o i lea ole a fio mai e. Wha au ia le ngā ruenga. Masalo pe o le sunga e asau. Ia po le sunga fo i le li awao, e a taloto. Ia, po le fionga fo i a teito, taloto, e le leia fiafi. Ai, tātou se uia i whanua, ia, i le nei aso lua, tātou si ia le lofa ma le anga le leio le atua i le aso atai au, teitei atu iai le soifua ngalue o le atunu, ia maluia tele ia tau mawhitanga matali ngā sua o le fiafi nei, mai au te tuo o tau se tasi o pese le atau sa vea. Whaingoina o le nofo tōtasi, ngofo loo. E si o sawharivaria o le mako whale, masu au sa o mea airungo le awala. Haftai le whaafonga o tau tamamti nā matua, le au whai ngā luenga tutofi, o e o lo o ngā lulue le sifi pō, e le nei fo ia fiafia, mai se tali ngā sua, maosi ngā taulanga, ma lo longa i le pōna nei. Afu le tua, tātou wale whai manaia i le aso atai au. Le atou sa vea le nei whaangalo se leo le au auna, alofa mo oe, look after yourselves, and those are the stories of our people today. O tala nā o tātou tangata na whai i amionga, na whai dine yaso. Soifo ia manuia, alofa mo oe. Atasi ma fau ngai wa sau tua lasi le alo fahi mo oe wa pei o se mai awele lai se iangi mai
Si ole o e tawhia whalongo i ai, la upele ea, po o whea o e ai. Lalulangi pua o male manunu, wa sola le la fa sulu sulu, unai o foli nai, wa mo atu. Pe ana e la, talata mai, se kusia uma e foi mai, la upele ea, wa si